ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ. видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеоро сар мекунем бародаро, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд ай 90 000 сомон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара 8 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 90 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 46-ум микрорайон, сехонага квартира дар 15-ум мошона қарор дорад. 84 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 17 ошонага дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 381 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Курган-Тюбе, духонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 57 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 215 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, духонага квартира дар 3-ум мошона қарор дорад. 47 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо Евроремонт. нархаш 150 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, духонага квартира дар 4-ум мошона қарор дорад. 65 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, садик, магазин, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 170 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Худжанд, 12-ум микрорайон, якхонага квартира дар 3-ум мошона қарор дорад. 44 квадрат метр новостройка аст.
خونه без ремонт коробка است. آب و سیوتش دائمی هست. حجتش 100% است. خونه در نزدیکی مکتب، صدیق، مسجد در نزدیکیش است. نرخش 175,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خونه دسترس کنید. خونه‌ی فروشی در شهر دوشنبه رایون زرافشان دو خونگاه کوارتیرا در 5 ماشونه قرار دارد. 60 کвадрат метр новостройка است. خانه ها без ремонт коробка است. آب و سیوتش دائمی هست. حجتش 100% است. خانه را سراچنا فروخته می شود. در نزدیکی مکتب، بازار در نزدیکیش است. نرخش 275,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. وریانتی علیشی هم هستی برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خونه دسترس کنید. خونه‌ی فروشی در رایون رودکی یک خونگاه کوارتیرا در یک ماشونه قرار دارد. 40 کвадрат метр новостройка است. خانه без ремонт коробка است. آب و سیوتش دائمی هست. حجتش 100% است. تو خونگاه هم کنی می شود. خانه در نزدیکی مکتب، صدیق، مسجد، بازار در نزدیکیش است. نرخش 147,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خونه دسترس کنید. خونه‌ی فروشی در شهر کلوب 3 خونگاه کوارتیرا در 3 ماشونه قرار دارد. 85 کвадрат метр ремонт خانه ها میانه. آب و سیوتش دائمی هست. حجتش 100% است. خانه را فوراً فروخته می شود. نرخش 250,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خونه‌ی فروشی در شهر دوشنبه رایون شامانسور طرفای دوک یک خونگاه کوارتیرا در 3 ماشونه قرار دارد. 25 کвадрат метр ремонт خانه میانه. آب و سیوتش دائمی هست. حجتش 100% است. خانه را سراچنا فروخته می شود. در نزدیکی مکتب روی کلان در نزدیکیش است. نرخش 180,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. دوستان عزیز، ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک موندگی نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. در ویدیوی آینده ایگوجا خونمون ماشین کوارتیره فروشی ارزان باشد شما حتما فکراتون در کامنتار نویسین. ما در ویدیوی آینده پیشکشی شما میگردونیم. خیر دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده، خیر.